Il-Prim Ministru Robert Abela qal li biex il-pajjiż jibqa' miex il-qudiem issa li laħaq ċertu progress ekonomiku l-enfasi trid tkun fuq it-titjib tal-produttività. F'diskussjoni parlamentari dwar l-estimi finanzjarji tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'referenza għal Viżjoni Malta 2050, Dr. Abela qal li fis-servizz pubbliku hemm bżonn investiment qawwi kapitali fit-teknoloġija imma wkoll fil-ħiliet tal-ħaddiema. Stqar li raġuni għalfejn investituri jażel lil Malta trid issir il-kwalità tal-ħaddiem. Qal li biex dan iseħħ pajjiżna jrid ikollu sistema edukattiva wkoll ta' taħriġ mill-aqwa. F'dan ir-rigward semma dawk li sejjaħ inizjattivi kbar fil-budget fosthom il-programm AI għal kulħadd li qal irid jagħmilna l-aktar pajjiż AI friendly fl-Ewropa. Dwar l-ambjent, Dr. Abela qal li dan hu l-aktar gvern li investa riżorsi fl-ambjent. Qal li l-parks fil-White Rocks of Manuel Island ifissru li medda ta' art kbira daqs il-Belt Valletta sa ssir parks għal familji. Dr. Abela qal ukoll li mis-sena d-dieħla il-gvern se jtella qatt ta' proġetti ambjentali kbar f'Għawdex ewlieni fosthom il-proġett tal-Victoria Park fir-Rabat. Semma wkoll titjib fl-infrastruttura f'din il-gżira u li l-flotta ta' trasport pubbliku f'Għawdex sa tkun elettrifikata għal kollox. Dwar l-enerġija semma t-tien interconnector li qal is-sena d-dieħla sa jitwettaq. Dwar il-familji, il-Prim Ministru Abela qal li kull sena bejn akbar u tnaqqis fl-income tax. Gvern Laburista tal il-poplu medja ta' aktar minn 500 miljun euro u mhux nofs ħobża kif qal indikat l-oppożizzjoni.